Ner malaken yam ka nas diala kontin barwani lingwasame biakamal ka Nuer online TV channel and the mandun shan kwas nyamle ano wais ne gwasame and wale shanka wal bakel kapay dish won kin dangro diyan dangret bakel bala ner malaken yam kun yaltikel ka yegwen kun diala kontin lingi rajmetin kajan gwasame bana rajame ban jelinkel to kon galare to wan duno ba ku lantin kontin let she bumkan ka bialni John Yamadana Bukwan Guasame, Barachino, Kiku Mespele Mayo, Kakora Baraka Queen and Contin Chanak, Kam Jana Corodian Banajoling, Akabukoraj Bonica, agreement and the Kam Kum Kirmiyadit, can Kum Uganda, Ma Ken Chigatica agreement will be a let kill, but Kenyam Chanaman down and Lerod Guatame Chanaje, Chanajich. Kajari podeme kirme yadit she yukum SPL mayu ala members of parliament tisho ko janwanit baro cheke George ne de tinika ne te konte ram ka malten kam kuma kirme yadit kana Dr. Macha e George temme chekandi al George alu jeleti chi jen male dane cha tan kuron kin dangro bir wal badak jeleti entome je no ken kon wo ka jere chana mandana le road chan je kon lingeno mum wo kirme yadit members of parliament till a year spele mayo. No ko chalaro nena. A president Selpakima Yadit revokes appointment of 47 spele mayo members of parliament. Jen bukono kweno nene men reason dan woje keje ki umutu bukono li. Kejeri podeme president Selpakima Yadit ya Georgian wojen che neitin kontila jingwani la loma karkakuma spele mayo ne chop jingwani baro cheka kap chonke cheka jochre kumaka antama joja ka korka me dane shika barar gwade dane te gorgano de watch ka ngote konde cha tan ka 2018 la ngote cha tan jen kir kana dak machar kan ngoda to te de cha lad ne cha de watch me chikan mishala amendment chikan propose ki proposed amendment me la dobe rande ngode ger kaje te rom ko maltin no she kume SPL mayu kana bontin kokien other opposition no she can boycott and that meeting ke kan go meeting you can lo and work meeting ko ngai kana te reject lat ka rodient no ka jen shang mom right now no ba ngor to ba ka ger ka parliament jen te kirim ya di te George we Uganda. And then ka kore you can walk out charian which what they done right now in ka parliament ko jikene go jeno te di jeglat kene ke Michael McCoy los kan netin ko ken chuga barar kan dial teram ci do rejon and kuma SPL mayo shika protest and chengeda shika protest against proposed amendment and what they want to work ka te chatan ke 2018 reply peace agreement da ne chatan commission kana me she self became a yadit allow ka chang ka Friday yen che presidential order she to ka Friday che la do nena a candidate ti GNT gwada dan lat ko de ngode ka gerten ka parliament ba ka dil goch no ko ken titi ka ngote konte cha gwat pini wal so kire logo je no nena mitera mi mom la den wo te ka ngote cha beger mi cha order she to ko chi disagree ke je ma be je dil go cha already telam la dien mi la den la kir mi yadi ko gwaze dane shi kuma SPL mayo law ma kalme shi kan rodian watch no ka transitional national legislative assembly me cha lat ana ka korka me chi jen wuri chal ka me justice minister Michael McCoy me cha right me la yen o nene kan ngode ti ko ngode ba dil ger no gwe jen o kan ngode kon ba ger che ka chula do ba ka ger jen do be dan jen members of parliament tila SPL mayo jen do be dan kuli jen ka je gwadul ka kuma SPL mayo jingon do to ci lo jen je jada lon ko me dan lat ke Michael McCoy ko Michael McCoy la jen o nene ajane me chala kum no titi ba ka ger ba ka dil ger ko kene kala kum mo chikane ko ken kene gujeno de ka jode de kene ko lat ken no da ko cha tung yen da ko cha che brare ti jen so kuje mo any peace agreement me cha tan gwade dan tine ka lon ko de ne alter ke de ne ger en me tino de ger ko ter bom di kan ka wo ka jen malo mo ne she can ne ko la opposition
members of parliament ke ne de kon de pin Dr. Machar chicken kum kir mi yadi chicken gwan ano ne ger ken roani ti cha garpin no ke dile da ne cha gor telo de ken de kontin la GSPL mayo de ken kala konzol ke de ka roi ke ko masano de na roi ke pad dun Dr. Machar ko ken de kontin la peace signatory dungdo ne chikir mi yadi she logo no be consultation be jelat ke banas be ke teach ka dum dan na nyam ke jele ngwa ka lade so jen do be dan jen ke re dul kana mone mi shika jieno wa chicken parliament meeting chicken disrupt chu jen no ka chu go chu raje no man chala chim go no so jen kana ngode karam danan mala kuar ke la speaker ka parliament gudu chalke Joseph Ngere Pasiko akana na right ka jen kui propose da men mo ke ngoten kono de ger chu yu jen an gwasamo why you can you look kana de kono de ka kuma kirmi yadi ci kuma spele mayo law makarkeni de kono la jingone ci kana chula de wona ne de gwade na focus ko de jen tie dan ala implementation dan cha to ke jen peace agreement jen na focus tino de wona na ko take to work ne ketin no ka kuji money jukum kir mi yadi chelo de jek so je gala do kene ideality te pin Dr. Machatine ba ka dil goch ke ba ka dil kaptung ajen dan ci to konta machane de content ka kume SPL mayo cha ka joj ka Friday ka yok ci self ke mi yadi chicken presidential decree chicken lat chicken ne te kon e cha kwanya la GSPL mayo chicken ka joy kandial kane to shoot kin geten gwadon bagalat no bagalat kapet cha honorable Mary James Kong cha joj cha honorable Chagora Terbol cha joj cha honorable Regina Garang yu cha joj cha honorable Wazim Joy Kandi cha joj honorable Dot Juma Asko cha joj cha honorable Achul Thomas Dak cha joj cha honorable Ajang Ahmed Al Noor cha joj kane diala kokin ne dialati kane ti chop ka jan ngwan wi de baro raman jokka ke cha honorable Teresa Anthony Tikimo ne titini cha ga ju ken dial no radian an gwan mo tin wortin te kane de kontin la jang te tin ba ka te tin manaji ko tore barudian kan war so ne diala ya ju ko ken chikana logo no bikan ngote kon cha lat akir mi yadi de bikan ga gor cha ju no shi abute ka parliament right now tel mi chal members of parliament ko kuma SPL mayo tel ka law makar ken dial cha ga ju jordi ngum nyu do kon ne mene nyu do kon ne ne shi jen agreement da ne cha tanya Dr. Machar ken akir cha collapse already ajen nyu do kon mane kamale dan me tanke o bu kore dan ba ja kapchon ajene dan le rojene tay dan tanke je je ko ci nar na ko ba ja tan intam ci kir mi yadi ceje leli ceje wo so mi ci kana mo kel mi jeng mi chala da ko mi kir mi yadi kanga ja lode ngai kir mi yadi lode en man danen man woje ji SPL ayu je ayen no ngam do bu dan wo kana je gwasme ngai kon dia le ci kir ce we ka Uganda no mi che wen mi che ko rai kan Museveni ka do dan der wen nyamuje Museveni cha garm che instruct che do no wo ke kan dia wo ji SPL mayo kelel men lel kana ka nyok ba jogan no shura ke ku international community lat kan o te ka dakam char mi balun so ke cha instruct ka kuje mo cha jogan no ko bukulo wen nyam wo ke kan ji SPL mayo tel mutual ke 2010 peace agreement ko Museveni medan male dan tanke ka Khartoum teten chawten malamo mal ma cha tanke teten ngaje duka dialo de je lelidi kwana je lingwasme ci kuma kirme yadi kana kuma Uganda chika green wo ba kalok ga je Uganda jen kuin kwarna mon Uganda parliament chika na green wo ne buga te ka corporation ka kuma South Sudan ka jen kuin kwarma balat ka je ron kin dang ro jendang ro bakale to continent ma ka kuje mo agreement dia na mo cha George no shiga na yiga na kwan take a statement which are released in Conte la Jukum Kirmi Yadit, La South Sudan speaker, can Quadangaro, chicken ladone, the parliament, dung South Sudan can do Uganda book let kill. No. Jen Dobnen Yenamentamo, Joikan and Joika GS Filemayo, Kogore Genotele GS Filemayo to Britain, Wenamo, Loma Karikin, so Chikir, Gerodo Nungi Uganda. And point cum Uganda, Jen Bubble letter, South Sudan and Tama, right corner. So ne me choro de la non
Chi point the en South Sudan speaker Joseph Ngero Pasikome ko kene te konte chi we gwada mi kene te konte lat tingan madan le roden ko let ken ke kum Uganda ken lat ken ko ba kuin kwar ba jelat ngai kon mala ji Uganda ka South Sudan no Uganda take kor kene ten kon nyin ke kum SPL mayo chi kum kin mi yadi en South Sudan right now chi kir raje Museveni ka tada len ngaro din ke a chi gala de wonene e ken ji Uganda because South Sudan bikan lok bikan na bikan ke train ke jen queen kwarnamo anyogbo because South Sudan bikan lok ke budget monitoring ala yu ba ka kambo biga yu de kan ke ladode ka kui ko kon yali ngono tele budget but they job ji Uganda bikan lok ko ngai no kir mi yadi betede ba part so they will use their own money bikan fun ko ngai ko na chala the international community kala do ne tele funding ba kam kum South Sudan cause di kum South Sudan chamal chegor banta me chiga we ko kum Uganda ken ba ga leli ba ga mo ka kwa ke yo kum Uganda ajen mlar ken no chiga na kwany ba ga lo ko budget monitoring anyok boni ba ga nyok mo ke committee to be let kel ka ba ga lok boni ka parliamentary administration system tada ande parliament let ke kum Uganda so ne me agreement mi chikana tan ko bi kana lalet ti dialati jen kula bene ko ba ji SPL ma yon tem right kon ba ka joj ke jikan biten wan mo a system chara laka kuma kirma yadit ko che goro te ga mal mu ben rai wika South Sudan so right now na me amilla roda so gwi yene di mi na we right now ka kwi ko be mal be rai wika South Sudan ka kan kon intin pai we chi kon man chala da kuma United States konen chi ka visa ni ngana ka tongo kuma kirma yadit kane da kone cha visa ne ken cha restrict ke tene me nya da point de kir te tene ne dial ko ken non ne me lokane ajen mugi na tama they are trying to find another way ko chicken billet ke international community billet ke kum Uganda dio je te message mi cha gor me kwa kir kwa je welcome back abroad cholken Uganda abroad you see that misleading information na mo cholken Uganda me abroad cholken Djibouti abroad der kula abroad di so no mo agenda an le road kum kirmi yadit in conclusion kana me che mal cheda kala mal 2018 edane chata cheda ko ken metken ke kum Uganda jenen konantama milen ngaro dienen so men bi anga jene mi ci mal che jiek ngum bi gor angum mi ben kore mi ci kin yadit che mal che ku yartama ci me che yaro angum mi ben kore so men by expect ngunta melemu te garaji pilot ko kor gwade paiwo janure shal ke santino de ngala shibo do fen for the pai kwan e chole GSPL mayu dialte konte kiti achi we kaka ba ki integrate kan ga chole menene tin konti la ji tin ta kamela kala ala ne Johnson lu cha ka chol e ken e ba ka integrate ka SSPDF ko ngai kan no ci ga te a cikaliu wada dana nyin ka tin kan ware ke na kan ware so ci tudien cikaliu so gor kan oblodin ba kai kan ba ga jaka front line bugo quarter alla national army that is the system ko they know much malcha collapse what is next ma bit na kurtan kai warning ma chatu bar kir che dier kan ne konte kel ga ko ngai kan ne liu shika kan ne liu ba shika jang ne liu ka tat kan bar ka murle dien nena tem rai na ne de kon wo kan an wo kan Nuer wo kan samji Equatoria ka tan jane ba te ne de cha wo te cha tep cha Johnson lu cha tep teram de atem no woje cha wun murle kan me yaw cha tep ko ngai ken no murle use kan ka en kir mo ka loj murle jaga jek ci murle ci kan bi nyinga Nuer ci kan Nuer bi am ko ta mi ko je to la mo ken murle ni yo bugan mo ka ma ba Nuer ko lo wata wal nyi Nuer ka ke ken de na SSPDF ba Nuer nyo wata ka kujmi wa hoken wa kanan wa gat ken wa ka page and then mo ti Nuer ci kan bi focus ku bu focus kan ko de ka murle de kan control de ajen tactic da na yos ke kin mi yadi so ne dan rawti cha ko wot ka berkel ko yos ka ke against Nuer tet la cholo ka ken murle
ke ken de chal ka anyo yos ke ka cha kwar ken cha ga wut ya de mling no wo ke Johnson lu ya de mling no wo ke yaw ani de wo ke ngane ne itin konde la Nuer. That is the system tactic dan use ken ko nge ken ne de to bika vote changa dan wa ko in kwar wajela ko ken murle they have no idea ngot ke ken de jidawuch to ken ga yuri ibn kwan ibn they just follow the same thing chirka bar chirka ken it shall get atin teleka ngade teleka mudodien ko ken ngai ken Nuer ke jitarin so buga dil ara mom lumunyen kan Nuer buga dil mat ke je aname amila rode rainam raikon ken me che so ran che bnan gwagwa ne me be je lung ibn Nuer kon tikel ge je kirm yadi te loko de dakram cha de jelunya be ke ban ka gwasa ben ran gwino dong che be ban mi jitam de ben of course no la misbehave la larke la ti je ga lung ti langa ji no no mal be loko gwe je no teli la rekteram de je gwadan ti teram de je nyol walti ga na de no malabe men ko nyalbo ilo der je karam dana kwala leng ni siang malabe ko jin malang ni ji malabe wi min dan no ka jen de mal de rezen lang ke no another kritik but chicken no kena tin liya tin non ne to modela so Sudanese and odere ka block dere ka pijin no dere ka neglect tel e chigana maname me ko nyalbo dere kai kijin so this year 2026 me ba lajen maybe last year ka kirmu yadi kan je kwara but teram ngai future no ko nyal ngai makarwade so bu kon manana butu ko gwadan be bela to ko cha warning cha to bi United States no kira lo inda kuma cha no normal right now jen che kulyom ni jen tama wo je kan mena especially my members ka parliament la lom karikin what do you think will be the outcome me cheri to wante bunong anya all the political leaders che ga yen ka ga tijin wo yen ka bon mena ne ka kelo ina te jedan tam anyok chianen wo te company mi use kan kwa yula kwal rar ke je stop for dan dan latke kwa yula kwal rar ke je jen ku sanction ku le ngone ngayen step dan ba nang kum United States ka gwazen be jamat so na me de kon dialalin ashana we ka re ga dan chitu ko rumbe nos kam jani ban na meling te ga korum jitu o ken gini mi no kwa report kwa nung pan men jitu gene sha ne di shkwal ngwan sha kan nagan gini mi te korum jitu ok ka korum dikaka korum to ka communities dung leg state kana warab state nam intercommunal violence mi jitu ok are korum mo chine dang wal ngwan chikluten kam jani krodian ne kon to ga bom ke jukume la authority sikala do ne kana kurtu oga kam ngane te ka match no alwan jang community ka to East County kana pakam community ka rumbe North County kana tin kontin to kor kambien kor wa to ga ne kor to ka changa joka jok ko kor ka mi cha un mi dit ke diet cha jo ne re ka ka de ala jente re ka ka de fur ka de fur je jen chale bullo jen chale bullo ka jente dorm chale malut payam te ka rumbe North County e jo dana chalat an wuda me cha ne gane wajen chale Mariel Mayek ke joda na chalat no kaman ji to genen alaman chale bullo jen gwa dana lawidien bat chure chale Mariel Mayek aman ji to gene wuri chale Mariel Mayek wajen tere kakade alo pure ka hoke ngai kon la jang la kan ok la kan kalet kan war intelligent ma don't think on use kon mal la okten kon la joken moy ke pore ba moy ke jen bugan pin bukan ko pur ka kon ku lo kon ko la kon agu jeno shen kon yang je sha yang cha le kon shi kon a pur bat ke por ke kan hok kama ji to no wa Mariel Mayega mo wajen tere ka ga de ko hokka te ka ti ya le ka ti por ka de an gwasa mo wa cikin chuwar ti ci ga yoban no cikin dia dikan nagare ka da kadan chukan ta ka chukan yo nan kan dia kane da ti wa kane da ta ga mach ka kan wani gwasa mo mi sha ma cha linga cha ngwai ko rin kane da konan tin cha dir ma cha bu nagare ka da ka cha ko nan wa cha ngwai kore ne tin kon lang wani ngwana mo mi cha ngwai ko cha ko je no gul ka kan ji community ko mo dia mo so ji kor mo je tuok weden mi ji ko je tuoko no she cha jojen wonene cha nei ti chop ko wel ngwan cha ka ne badde kuje do dien ne dang bakel kuje do dien so jen ko dan ji to come to East County kana ne to ken she commissioner ken wini mi kala do kana confirm no ne me ile ga dan ci to ka ku diet ka mishana ne dang bakel kalwan jang community
ane dang bada ka pakam community kene de kon shiliu re kurmo ka ta dan en chire ga mo che to je right now mu ko ne so sudan tele mal mudeten kurung man ke ka kwiwo kene kwiri ko kene so right now chi kon linga me ring mu ji to ka ko ka kwiwo kene na karudin bakarudin so de kon lar no de tele kuma kin mi hadin mu kuna ku ko control nyen kwala je no kire mu gor yena mal bebena goro jin bi da kama char bilun and then mi charlun ka cha security arrangement chala chari form chari leka what will happen next then ba plan ba la tane dia ba mai ba ka kep ma cha ka kep ko bom ko so sudan mi te kamal abi chu len de karwade bi de jen bir dial bu you control te rambil te ka ma ki mum te ka dia ba ka ne dial ti de la ko kwal ka ti ba you control all of them ko ba ya goro no kwere mo jen bi ne bu you control ba dial ba ka kep kan dial bu kumbe shwakel ba ne me chikir mi adi che gor mai dial tik til nat ko di ko china ren ling ko gang na rodin mi chiran je te ka ma jen tame de bi nang dor mu dan ti tin so la gor bi te mo du ko bro gang ka je ko dual ken nyir che to so jen ta dan en ta na ka jen tame me looking mi yadi do bi mal bebel we mean that enemy continue suffering but won jen won yam ke bi suffering but continue ke choje mi won jen won yam cha bi nang capture so kir mi yadi take a choice ko dar mal de jeno take a choice ko cha mal che de no mu we mal we jenok bi pin bagwa mu we mal we je lok chiru men tam cha na jo jene no jeno tele mu shal ken wo bi mal no but one another report and the man the last kata cha dakma char kan ji kwara cha ga luko je ka juba ke cha pot kang cha luko je boben ke report din ga kwide but man chalat pot kang jene pot kang jene tele yo ti cha jak kan Nuer wayami ko ka fan jene ka jene mo tele yo ne me just going ne ka je tele yo ti cha jak ko tele evidence ke tele proof mi yo no han ken Nuer wayami cha support no mo jin the last message bana another report bana le jigi yo katin kon cha den lat goro jin bi channel je support and bi ataka ma